Muri iyi minsi isi iri kureba uburyo ibihugu bikomeye bikomeje guhatanira ijambo muri Afurika, cyane cyane mu rwego rw'ingufu, ikoranabuhanga n'umutungo kamere. Mu gihe ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje kugirana ubushyamirane n'u Rwanda kubera ikibazo cya Kongo, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari gufata icyerekezo gishya cyo kwegera Uburusiya bwa Vladimir Putin ku bijyanye n'ingufu za kirimbuzi. None se amasezerano ya nucleaire cyangwa se ingufu za kirimbuzi hagati y'u Rwanda n'Uburusiya asobanuye iki ku hazaza ha Afurika n'umutekano wa politike mpuzamahanga? Ubusanzwe u Rwanda ruhagaze ku bijyanye n'ingufu za kirimbuzi n'icurwa ry'intwaro za kirimbuzi. Ese ni amahirwe akomeye ku Rwanda cyangwa ni intangiriro y'indi ntambara y'ibihugu bikomeye muri Afurika? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe impamvu nyakuri ziri inyuma y'uyu mubano mushya hagati ya Kigali na Moscow, ndetse n'ingaruka ushobora kugira ku karere k'ibiyaga bigari no ku isi yose. Aha ni ku Nkomoko Official. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu, ibuka kwiyandikisha cyangwa se gukora subscribe no gusangiza ibiganiro byacu ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. U Rwanda rufite intego yo kuzaba igihugu gifite ubukungu buhambaye bitarenze umwaka wa 2050, kandi kugira ngo ibyo bigerweho, Kigali iri kwerekeza ku gukoresha ingufu za kirimbuzi. Ariko igihugu kiri gufasha u Rwanda kubaka uwo mushinga si cyo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ahubwo ni Uburusiya bwa Vladimir Putin. Raporo zitandukanye zivuga ko kompanyi ya leta y'Uburusiya ishinzwe ingufu za nucleaire Rosatom yamaze gusinya amasezerano akomeye yo kubaka urugomero rwa mbere rwa nucleaire mu Rwanda. Uyu mushinga umaze hafi imyaka 10 utegurwa. Kuva amasezerano ya mbere yasinyirwa i Moscow mu mwaka wa 2018, ibihugu byombi byagiye bishyiraho amategeko, ubumenyi n'amahugurwa bikenewe kugira ngo umushinga uzagerweho. Uyu mushinga bivugwa ko uzibanda ku ikoranabuhanga rya Small Modular Reactors SMR, ni ukuvuga ibyuma bya nuclear bito kandi byoroshye gukoresha. Biteganyijwe kandi ko uru ruganda ruzatangira gukora hagati y'umwaka wa 2030 n'2032. Aya masezerano kandi arimo kubaka ikigo cy'ubushakashatsi cya siyansi. Icyo kigo kizafasha mu kuvura kanseri, ubushakashatsi bw'ubuvuzi ndetse no guteza imbere ubuhinzi. Ariko igitandukanya amasezerano n'andi mashoramari ni uburyo butuma u Rwanda rushingira cyane ku gihugu cyayatanze. Amasezerano ya nuclear ntabwo aba ari ubucuruzi bwa rimwe gusa, ahubwo ari mu mubano w'igihe kirekire hagati y'ibihugu byombi, kuko kuva ku gutanga igitoro cya nucleaire kugeza ku gusana no guhugura abakozi, igihugu cyakira uwo mushinga gikomeza gukenera igihugu cyawutanze. Ikibi bisobanuye mu by'ukuri ni uko u Rwanda rushobora gukomeza gushingira ku Burusiya mu gihe kiri hagati y'imyaka 50 na 80 iri imbere. Ku ruhande rwa Kigali, impamvu irumvikana neza: nk'igihugu kidakora ku nyanja kandi gisanzwe gishingira cyane ku mashanyarazi akomoka ku mazi ndetse na gaze metane kugira ngo kibone ingufu za kirimbuzi zishobora gufasha igihugu kugera ku ntego zacyo zikomeye mu ikoranabuhanga no mu nganda. Ariko ku ruhande rwa Moscow, Rosatom ni kimwe mu bikoresho bikomeye by'Uburusiya mu rwego rwa geopolitike, bitandukanye n'abacanshuro bigenga bashobora guteza ibibazo. Rosatom ni ikigo cyemewe na leta y'Uburusiya kandi gifite ibikorwa byagutse ku rwego mpuzamahanga, ku buryo ibihugu by'uburengerazuba bigorwa no kugifatira ibihano. Kugeza ubu Uburusiya buri mu mishinga hafi 30 y'ingufu za nucleaire mu bihugu 16 byo muri Afurika, bushaka kwegera ibihugu bishaka kwigenga mu bijyanye n'ingufu bitagenzurwa n'uburengerazuba bw'isi. Urebeye kuri iyi karita, kuva mu bihugu byo muri Sahel byo mu burengerazuba bwa Afurika kugeza mu bihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba nka Ethiopia, ndetse no muri Afurika y'Amajyaruguru nka Egypt, no mu majyepfo nka Zimbabwe na Namibia, ibikorwa bya nucleaire by'Uburusiya ubu bimaze gukwira umugabane wa Afurika hafi ya wose. Igihe amasezerano yasinyiwe, nacyo gifite inyungu zidasanzwe mu rwego rwa politike n'inyungu z'ibihugu. U Rwanda ruri kwishyira mu mwanya w'ikigo gikomeye cya Afurika mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'udushya. Muri iki gihe kandi, Kigali iri kwakira inama yitwa Nuclear Energy Innovation Summit for Africa, aho Perezida Paul Kagame yanenze bikomeye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Yagize ati: "Abo mubona baza hano bigisha abantu ibijyanye na demokarasi n'uburenganzira bwa muntu, ukuboko kumwe baba bavuga ibyo, ariko ukundi kuboko bari kwambura abantu ibyo batunze byose." Aya magambo ntabwo yavuzwe nta mpamvu. Umubano hagati y'u Rwanda n'ibihugu bimwe by'uburengerazuba umaze igihe utameze neza kubera u Rwanda rutungwa agatoki mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impuguke zivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyobowe na Perezida Donald Trump zirushaho gushyigikira Kinshasa, ahanini kubera umutungo kamere mwinshi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo cobalt, copper, lithium n'andi mabuye y'agaciro akenewe cyane mu rwego rw'ingufu z'ahazaza ku isi. Mu rwego rwo kurinda umubano wayo na Kinshasa, Washington yanashyize ibihano ku Rwanda kubera ibikorwa bya gisirikare bivugwa ko rukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwugarijwe n'intambara. Perezida Paul Kagame yasubije uwo muvuduko w'uburengerazuba bw'isi, yashaka abafatanyabikorwa bashya mu buryo bukomeye. Mu gihe u Rwanda rushinja ibihugu by'uburengerazuba gufatira ibihano no guhora bitanga amasomo,
Uburusiya bwo buzana ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga rihanitse nta yandi mabwiriza cyangwa ibisabwa byinshi bifatanye nabyo. Umubano hagati y'Uburusiya n'u Rwanda umeze neza cyane. Dufitanye ubufatanye mu nzego nyinshi zitandukanye. Hari igihe dushyirwaho igitutu tukabwirwa ibyo tugomba gukora hashingiwe ku byo bamwe bita indangagaciro z'ibihugu bimwe na bimwe. Ariko ibyo siko bimeze ku Burusiya, kuko hamwe n'Uburusiya habaho imishinga ifatika itanga ibisubizo kandi cyubakiye ku bwubahane hagati y'impande zombi, kandi icyerekezo cya politike mpuzamahanga kiragaragara neza. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwegera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera umutungo kamere wayo, Uburusiya bwo buri gushyigikira u Rwanda kugira ngo bugabanye kandi burwanye influence ya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari. Bityo rero aya masezerano mashya ya nucleaire hagati ya Kigali na Moscow ntabwo agamije gusa gutanga amashanyarazi, gukomeza gucana amatara cyangwa se gukora intwaro za kirimbuzi, ahubwo agaragaza uburyo bwa politike mpuzamahanga bwo kwerekeza ku ruhande rushya, aho Uburusiya bwifashishije ubushyamirane bwa diplomasi hagati y'u Rwanda n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Vladimir Putin yashoboye kwinjiza ikoranabuhanga ry'Uburusiya muri kimwe mu bice bya Afurika y'Iburasirazuba bifite intego nini mu ikoranabuhanga n'ingufu. Tukira kandi ntabwo twabura kuvuga aho u Rwanda ruhagaze ku ntwaro za kirimbuzi. U Rwanda ntabwo rubarizwa mu bihugu bitunze intwaro za kirimbuzi cyangwa ibizibikiye abandi. Mu bihe bitandukanye rwagiye rusinya amasezerano yo gushyigikira ihagarikwa ryo gukwirakwiza, kugerageza no gukora izi ntwaro. Hari amasezerano nyafurika yo gushyiraho igice kitabarizwamo intwaro za kirimbuzi rwemeje burundu mu mwaka wa 2009. Aya abuza ibihugu byasinye gukora ubushakashatsi, gukora intwaro, kuzigura, kuzigerageza, kuzitunga cyangwa kugira ububiko bw'ibindi biturika bikozwe mu bumara. Abuza kandi ibihugu gukoresha izo ntwaro mu ntambara yaba muri icyo gice, akanategeka uburyo bwo kubungabunga ibikoresho bikozwe mu bumara kuko bishobora gukoreshwa mu gushaka amahoro. U Rwanda rwasinye runemeza burundu amasezerano y'ubwumvikane ku guhagarika igeragezwa ry'intwaro za kirimbuzi kuwa 30 Ugushyingo mu mwaka wa 2004, ruba urw'174 rusinye mu masezerano. Kugeza ubu ibihugu birenga 120 bimaze kwemeza burundu aya masezerano, 27 muri byo nibyo muri Afurika. Aya masezerano kandi ahagarika ikoreshwa ry'ibiturika byose yaba mu rwego rwa gisirikare cyangwa rwa gisivili, yemerejwe mu nama ya 10 y'inteko rusange ya Loni yo mu mwaka wa 1996, ariko ubona ashyirwa mu bikorwa biguru ntege kuko ibihugu by'ingenzi 8 bitarayemeza burundu. Buri gihugu cyayasinye kibujijwe gukora igerageza iryo ari ryo ryose yaba y'intwaro kirimbuzi cyangwa ibindi biturika. Abuza kandi agakumira izo ntwaro muri ibyo bihugu. Abuza ibihugu byayasinye kwitandukanya n'umugambi w'intwaro za kirimbuzi, kwirinda gushyigikira cyangwa kujya mu bikorwa no kugerageza intwaro za kirimbuzi cyangwa ubundi bwoko bw'ibiturika bihambaye. Icyakora Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa byanze gusinya kuri aya masezerano. U Rwanda kandi rwanasinye amasezerano yo gukumira ubwiyongere n'ikwirakwira ry'intwaro za kirimbuzi. Ni amasezerano mpuzamahanga agamije gukumira ikwirakwira ry'intwaro za kirimbuzi n'ikoranabuhanga ryo kuzikora, agamije kandi kongera ubufatanye mu gukoresha ingufu z'ubumara mu bikorwa by'amahoro no kwambura intwaro za kirimbuzi abazifite. Hari andi masezerano rwasinye kandi ku masezerano ahagarika igeragezwa ry'intwaro za kirimbuzi mu kirere, mu isanzure no mu mazi. Iyi nkuru yacu reka tuyihagarikira ahangaha. Aha nk'ibisanzwe ari ku Nkomoko Official, ngiye nkabamugira bangati nk'ibisanzwe. Nababwiye ko niba mushaka ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye mwakora subscribe cyangwa se mukiyandikisha kuri uyu muyoboro wacu, maze mukibwa gusangiza inshuti n'abavandimwe ibiganiro byacu mu gihe mwabikunze, kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza muri hose mu bice bitandukanye by'isi.